salamin gue sasaran. Ya mbak, duit pemerintah kemana? Duit naon ji? Di tukang paket gelotea. Oh di tita tukang paketan kurang dipala. Oh ita 10.000 lain. mohon. Iya. Oh geus kita belikan kopi rokok tah jajanan. Ini siapa yang beli kopi? Sia. Mana emang gede meren? Beneran beda setahun doang. Setahun mengecil sia di SD tuh naik sekali. Setahun sia. Geus beli itu. Geus duitan itu. Duitan lah. Naik helen lah. Geus geranan. Geus ayo. Sia lu helen tabe itu. Lunjak sia. Ivan. Deui lah kawan goblok. Asep naon sia? Kan yang ngomong sia. Ih, pasti. Teh meuli. Lihatane. Beli yuk. Kajan enggak, duitnya sagoceng, mendibelkan kopi, hook, pan kopi aja di mah aing barang mah, dengan duit nanti sesana jeng aing, nganjang ka ucu, jadi apa Bisa ki 10.000. oh, Ada kopinya mana? ipoan, iya harga ini soalnya mahal pan, Mahal gimana orang yang ngeges nyawa i gopean ta. Bisa 1.000. iya 2.000 yo, Gimana ayana? Aing menges nyawa kena jajanan mah. iya 2.000 yo, Wah, curiga aing mah ya kasihan. Mungkin 10.000 menang sakieu. bener. Ah, curiga aing mah kasihan ieu. Kudu diperiksa pun ya. Ih, hari ini nih panjang ieu. Belon sia. Ayo sia nyumputkeun aja kontol atosnya. Iya, ke depan aing main cabak-cabakna bae. Oh gitu, pacar aing mah coklatos. Belon. Di ieu penting ngancang ka euceuk. Euy. Saya makanan yuk. Ayo ayo ayo. Aing ieu. Biskuit. Rasa peng. Nang kok. Ngis balik jadi itu lah. Aing. Penting malam minggu ya. Aing panjang ya kasih euy. Pulang di lanci dulu. Tapi aing ka mana ieu? Setelah aing make ieu aing. Mantap pokona mah. Si menjadi pokona mah. Kalau ieu main buka duit goceng. Cing kawaci be. Naon gede-gede jeung. Mantap ieu mah. Setelah aing kenapa singkat jalan si cabul. Saya mobil apa naik motor ya? Nah, aing lempang be. Ya aing naik bubuk itu naik naon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nah. Tiris.
Malam minggu serangan baik. Atau malam minggu atau malam Jumat serangan baik. Iya orangnya jomblo mah. Urusan irisan kiri aduh. Iris teh kawa. Iris teh kawa. Malam minggu sasaranganan bae. Iris yang ke WhatsApp. Iris balik lah di dia. Suruh urusan yang di mah Gantarawang. Kasih nang gede deh. Oke. Andia. Apa? Pinjem jaket. Di naon jing? Nganjang ke ece. Gua anggur tiris kieu nginjem jaket goblok. Anjing. Embung, Ayo pakai jaket. enggak mau. Dah, Embung bodoh ih. kan aing elek si jujur. Enggak bodoh aing keririsan kieu. Ih. Tuh pakai betu. Karung. Kan si ece mau naikin ke aing kan. Balikeun bae martabaknya naon? Martabak telur tah. Kita boga duit aing. Segitu bae ih aing bung lah. Dah saya make daster tuh urut maing. Terus pinjam pakai umur aing dengan yang pakai daster. Tunggu sih aing bung, wajah aing mah bung jawaban jaket kasia. Itu amat coba ting. Pelit Ih ya. bangsat. Pelit ya kron. Anjing beureun ge. Geus mah minjem maksa di bangsat. Berkat timur dia. Tuh, dak keluarin motoran kemana nya? Eta kunaon di jelema? Bulak balik. Udah tuh kita sekolah cer bae. Hei, Mang. Mang. Kunaon? Iya orang bang. Motor orang kalengitan ya. Coba diuk ngobrol. Tarik kira diuk. Di mana jeung kalengitan ah? Kurang di dia bang. Keres. Terus orang ngantarkan paketnya. Pokoknya orang minta sial jasa. Di motor kemana gitu? Oh, orang keres di dia. Ya Allah, orang teh. Motor leungit. Oh, Mang ini mah rawan begal puguke. Kadang-kadang keresnya. Oh, budak ketiga ha? Mimpi. Mimpi. Hah? Sini ini teh aduh, yang awat. Masya Allah. Jadi kumaha eta motor mau bisa balik burung. Setelah orang nges ganti pura PSB emang lah. Jadi naon? Oh ya orang. Jadi tukang gorengan be, mendingan ge. Bakat orang memang pugu. Kan ge bakatna. Nyaho orang yang kayak nyaho orang kita. Awet jauh meureun. Oh, geus ari gawe mah gawe bae. Emang orang geus. Ari itu orang emang saya hasilnya Oh, mah. kira tah di ditu teh. Orang saraya pokona mah lu. Untuk main gaple mah udahkeun ulah. Orang saraya tuh orang. Oh, geus ge. Anak Jin kemana sih? Kadik coba. nah emang kak. Adik udah coba. Naon? Kemana sih ya? Kepo amat. Konsumit amat ya. Sini kemana? Langit lah. Panjang. Gaya anak Jin kan kemana sih ya? Panjang ka euceun dong. Naikkeun moal ka sih ya. Manyaho. Iya ini dia mana? Lain mang, iya sih. Si cabul tuh, nu itu. Sia, anu besok teh. Si cabul. Lain. Tuh mang tuh, si cabul tuh. Apa ini? Kemana? Anu tarik kemana? Emang ada apa gitu? Manehna anu dak leutik teh anu. Eta ngajelan aing keur isuk. Mah pura memangnya moal di udah lah berdirisan tuh bawa. Bro, dah kayak ngapes. Pura bayi memang ya tuh kuat ndek lupa teh. Kurang nak banyak. Oh, geras jing lah aing. Dari kok kan lu. Memang bego. Minggu gunung anjang ya lah. Wah, cocok ini. Cek. Oh jalan sama Edan datang di bae gitu. Cabul boleh masuk enggak? Masuk ya. Cek. Ih kebiasaan datang-datang langsung diuk deh. Ngapain yo? Masuk ya lucu. Malam tuh. Lucu. Di bating.
deh. Ih, pan, sa sendalin. Kunaon? Ay tadi mantis nganyam alag ka hati. Sia, melana aing ngalunjak sia sia. Iban dia sekali pakai. Wah, akan sita apa mana kalah kita. Garong dah. Hop, balung. Coba ngesen-sen aing. Iya, pa gula nangge lah. Raku bu. Oh, seueuh be aku udah meuli deui tah mah. Kamu setong. Assalamualaikum Bapak mertua. Salam. Mertua aja salah. Iya Pak, calon ece. Tak calon neneng. Di bating dibere gitu daek kami mah. Iya ece kita amat. Sedek mangga dia. Nanjang Pak. Anjang sih. Mana ka dia nah? Pura be Pak ieu mah temenan aja mah. Age mau nikah juga. Balik mah ya. Kurang. Macem-macem tak budak ngajang anak kain kemana udah di permanen anak kain. Ari si kunaon ngos-ngosan gitu muntes naon gitu. Aing tadi di udag-udag ku bapana ece neuk dikarek. Siapa pada galak aja bakal pan si kuing istri nyaho lah kadinya. Pajar aing sia ngabohong. Nipu aing. Naon aing ngabohongan CS. Aing dagal anjing dongan geus menyebutkeun duit goceng deh. Oh sia nyebutkeun duit goceng. Ah sia kuing.